bayikubita ibitego 3 byose kuri kimwe. Arsenal nayo igarika ikipe ihangana na Inter Domira yitsinda ibitego 3 kuri kimwe. Iyo ni imikino yarayibaye. Real Madrid iha isomo ikipe rwose yitwa AS Monaco ibitego 6 byose ku gitego kimwe. Roje inshuti za Truman TV, igihe kinini rwose ndabishimiye kongera guhura namwe. League ijoro ry'abagabo, aho ijoro ryashize rwose byari uruca abana, amakipe amanuka mu kibuga yigaragaza. Man City yinanirwa bayikubita ibitego 3 byose kuri kimwe. Arsenal nayo igarika ikipe ihangana na Inter Domira yitsinda ibitego 3 kuri kimwe. Iyo ni imikino yarayibaye. Real Madrid iha isomo ikipe rwose yitwa AS Monaco ibitego 6 byose ku gitego kimwe. Paris Saint-Germain yo biyinanira iwabo, aho yari yagiye gusura ikipe Sporting Club birangira Paris Saint-Germain inaniwe bayikubita ibitego 2 ku gitego kimwe. Tottenham yigaragaza 2-0 bwa Borussia Dortmund. Iyo niyo mikino rwose yaraye ibaye. Tugiye kureba mu buryo butangaje duhereye ku mukino wa Real Madrid, aho yaje gukubitwa na AS Monaco, aho byari ibintu bikomeye cyane rwose. Ibitego 6 byose ku gitego kimwe, aho Mbappe yaje gutangira ku munota wa 5 umupira ugitangira rwose abatsinzemo igitego cya mbere. Ku munota 26 Mbappe abarongera gutsinza igitego cya kabiri kuri assist ya Vinicius Junior. Ku munota 33 babo batanze ikarita y'umuhondo kuri Zakaria. Ku munota 44 Jude Bellingham bamukubise indi karita y'umuhondo, bajya muri half time bayijyamo. Mbappe na Real Madrid batsinze ibitego 2-0 bwa AS Monaco. Baragaruka ku munota 51 babatsinze igitego cya 3 nanone. Vinicius Junior atanze assist kuri Mastuano, abatsinze ikindi gitego ku munota wa 4. Babatsinze ku munota wa 55 babatsinze ikindi gitego cya 4. Ikipe rwose ririmo ihana gakipe. Vinicius Junior nawe kabaye abakubisemo igitego cye cya 5 ku munota wa 63. Ku munota 72 gusa nibwo ikipe ya AS Monaco yaje kwishyura byibura agatego kamwe mu bitego 5 bamaze gutsindwa. Ku munota wa 80 w'umukino wo bita Jude Bellingham abaragarutse atanze isomo rya ruhago, abakubisemo ikindi gitego cya 6. Ikipe babayihaye isomo, umukino uburangiye ari ibitego 6-1. Man U nayo bayikubita ibintu bitangaje, ibitego 3. Ku munota 21 bari bayitsinze igitego kimwe. Ku munota 24 umukino warushyushye cyane bisa nkaho byihuta, bayitsinze igitego cya kabiri. Half time ijya kuba ari ibitego 2 ku bitego 0. Ku munota 58 ikipe ikomeza guhana Man City. Man City rwose muri iyi minsi tubona ko idafite imbaraga, abanza ari agasigisigi ka Man U yayikubise muri weekend ishize ibitego 2-0. Ku minota 30, ku minota 60 nibwo Man City yaje kwimwakura ibitsinze agatego kamwe. Ku minota 32 umukinnyi bita Rogiri yaje guhabwa ikarita y'umutuku, abarasohotse kubera gukinira nabi mugenzi we.
twikomereje rero kuri Arsenal yacu. Arsenal nzi ko ikunda kugira abafana benshi mu Rwanda ndetse n'ahandi hose, usanga aribo bafana bari ku bwiganze. Gabriel Jesus yaje gufungura izamu ku munota wa 10 kuri pasi yarahawe na Timba, ibatsinze igitego kimwe ku busa. Ku munota 18 ikipe nayo iravuze iti na usangire n'udakoramo, iba itsinze igitego cya mbere, babanganyije 1-1. Arsenal rero nanone Gabriel Jesus arongera agarutse aravuga ati ikipe ngomba kuyiheka uyu mwaka, tugufite gahunda yo gutwara Champions League ndetse n'igikombe cya Premier League. Abaronyi yakubisemo igitego cya kabiri, bajye kuruhuka ari ibitego 2-1. Bafungura igice cya kabiri. Arsenal irataka n'ikipe nayo bari hanganye nayo, mbona yuko yari irimo kugenda ishyiramo akabaraga, ari nako bagenda bakora amakosa. Merino ahabwa ikarita y'umuhondo, Baristoni nawe nuko, bose bazihaye ku minota 72 ku bushyamirane babashije gukora bombi. Umukino urimo ujya kurangira, Gyökeres aravuga ati ntabwo mwagenda nanjye nashyizemo akanjye kuri assist ya Bukayo Saka, abatsinze igitego cya gatatu cyo gushimangira intsinzi. Biba birangiye ari ibitego 3 ku gitego kimwe. Match rwose yarishyushye cyane, ubona ko Arsenal muri iyi minsi ishaka gukusanya byibura ibikombe 3 muri byo bikomakomeye, ikagira gutya ikaba irabitwaye. Uyu munsi rero uti hari iyihe mikino? Uyu munsi Bayern Munich iraza kwimanukira mu kibuga isaa 4 zo gukina na Union Saint-Gilloise. Abakunzi ba Chelsea namwe uyu munsi saa 4 Chelsea iraza kuba yahuye na Pafos FC, Juventus na Benfica, zose ziraza gutangira ku isaa 4. Liverpool nayo iraza gukina na Marseille isaha ni zimwe. Newcastle United na PSV Eindhoven saa 4 rwose zuzuye. Barcelona nayo iraza kuba ifata ku gakanu kw'ikipe ka Slavia Prague ku isaha y'isaa 4. Ndumva ibyo ari byo naba mbanyuremo muri make. Iyo niyo mikino tuza kureba. Mbibutse yuko imikino y'amatsinda iri kugenda, imikino yo gushakisha amakipe 8 ya mbere agomba guhita ahabwa itike automatic iri kugenda irangira. Hasigaye imikino mike cyane, ubundi tukaza kumenya amakipe agiye kuzajya agenda ahora muri 1/8 kuzamura. Reka mbashimire rwose, mbifurize kugira ibihe byiza. Wowe twari tuzindukanye rwose, ndagushimiye. Nimba ari ubwa mbere rugeze kuri uno muyoboro wacu wa Trumen TV, rwose kora subscribe kugira ngo amakuru y'ingenzi atazajya gucika. Trumen TV na Spotify nakagaruka umunsi ku munsi, rwose turi kumwe mbahereza amakuru atandukanye abera hirya no hino ku isi. Mugire ibihe byiza rwose.